Anthony Blinken ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihanangirije Ubushinwa bugicuditse n'Uburusiya nyuma y'uko ibihugu byinshi by'i Burayi bibuvanyeho amaboko kubera intambara bumazemo iminsi muri Ukraine. Blinken yabitangaje kuwa gatandatu nyuma y'amasaha 5 aganira na mugenzi we w'Ubushinwa Wang Yi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru harimo kubera inama y'ibihugu 20 bigize G20 muri Indonesia, yavuze ko ibihugu byinshi muri G20 bishyigikiye Ukraine nyamara Ubushinwa bwo bwakomeje gutsimbarara. Ati Beijing ikomeza kuvuga ko ntaho ibogamiye, ni ibintu bisa nk'ibidashoboka kutagira uruhande ubogamiramo mu bushotoranyi nk'ubu. Yavuze ko bitumvikana uburyo Ubushinwa buvuga ko ntaho bubogamiye mu gihe abaturage ba Ukraine basaga miliyoni 11 bamaze guhunga. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.